no crow. Your loving kindness, grace and mercy. Your love and kindness, grace and mercy. Adom 106.3 FM. Adom Ahengua edikana no penso ya de brao. Abono na ya pa hosema dumiansa. Enne eye ukuada. Kwa yakuni ekuya. Epacha ho asesai. Mejidesa ho ya papa. It doesn't matter the storms or the problem that you are going through. Sarah de Tiasi, Naya Kratiasi, Yetibian couldn't be a yandia. Iti mi pacho frawuni ana frawadam fana kachansa mfana video nto Adom 106.3 FM. And you ready me ba membra ho kra Adom ninti na ma yati ase. It was you, my soul. Ye ko benyina ye Adom. So the essence of my praise is centered on your grace. What to me aware ye Adom. Wawa ye Adom. What to me to kwanya ye Adom. What to me sidan ye Adom. So ko school Adom. Adie bia waye bia ye nyame Adom. Edemi pacho frawuni na frawadamfo. Na kacha na somfa na video nto Adom 106.3 FM. Adom Ahengua edikan na yede ebrewi. We did the suffer the Sagoe. Who has changed my story? Onyame onka ho. Who has given me a song? Turn my word. Only God who can change your destiny and your situation. Change my story. Now we change your stories in you. You turn my morning into dancing. It is you and just your praise. Oh Jesus. Could not have sailed through without you. Your loving kindness, grace and mercy brought me through. So the essence of my grace is center of your grace. Adom, 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 Adom. Oh yes. Could not have sailed through without you. By your loving kindness and grace and mercy brought me through. So the essence of my faith is all centered on your grace. Adom. Yabakonya mi ase musesia. Obrayini abema. Are you 05? Begro this year. Oh Jesus. Also for your Facebook.
Dabruaha. So let's go ha. Eti ekonya me asem sesia. It was you, my lawyer in the courtroom. It was you. Nyame Adom Monday no. Sofo SK apejede. Nyame asem ema ye bobo ho adwenwene ho enra so to aso enen so yesan so ato aso enyom wo ha ene eduonu enan enyom wo ha ene eduonu nan Psalm 124 enyom wo ha ene eduonu enan yimo ba kono ede eba form Psalm 124 reading from 1 going enti making kind ewo yen asante chro kronkron yi emu making kind wo yasante chro kronkron yi mu. Oh Jesus. Ose David ahonhia mu. Osuru sufre. David ahonhia mu. Osuru sufre. Se enye ewurade na owo yen afa. Koma ma Israel enka sanye urade ena ewo ya afa ma Israel enka sa enye urade na owo ye afa bra onipa sori tia ye no anka wo ebufuo etori tia yen wa memene yen enimono anka ensuo amene yen anka so bonten apo afa yen kraso anka ahanta ensuo aba afa yen kraso ye ensurani ewurade o ensurani ewurade a wanfa ye anya hanam ama wonse ensurani ewurade a wanfa ye anya hanam ama wonse yakra edwane se anoma efri sumfo efidiem efidie na bubu na yendie ye jane na yendie ye jane. If had not been the Lord who was with us or our side, now let Israel cease. If it had not been the Lord who was in our side, on our side, when men rose up against us, sanye uradin na waya fa, doro, sanye uradin na waya fa. Osofu nanka yenam. What you saying? Nyame Adom ho yepa na wo so e. Nyame Adom papa. Ye do bo ade as. Nyame Adom nti. Adom nti. Se nya urade na wo fa ka wontumi amedu. Hwe na ka matumi abedu. To ka wontumi amedu. There be 1 minute a seconds continue. Oh say obitumi ka se.
Ye adie eka kete accident ni si eka kete eka de Ewurade ne de no nokre Ewurade ne de no no Ewurade yes and the sanye Ewurade a osofo ka accident ni si enye Ewurade a ke si ya no so ka ko wuye enso Ewurade yi ufi na enso Ewurade na oye de chimu anso udaso ne Ewurade be mo no na ma bibia ye ma ho osofo se Ewurade nka ye ho a na basa ankutaya ora anka akosefo watiti ye nam se na oka na ka watiti ye nam dada osofo sanye Ewurade na wa ya fa sanye Ewurade na ka ye ho a sanye nyame na ka sama ye ya asema Israel nka adofo David trust asemi no wa hiyehia kasiem so apene kono for many years and so ya say abranti ye be yi ne kra efi asase so boni ben 3,000 men and 3,000 soldiers and ye dey hwehwe abranti David kono and to do baby so say David say Jonathan say bisa papa say dem pa na ma ye no anu ti opa mi kume adofo no sanye Ewurade na wa ya fa sanye Ewurade na wa ya fa abrantie David afu be po no ne ba ne nkofo epe David ekuno na abrantie yifu be po na onsu ne ba kaza na ta ono ane ba tado baby a ufiefo Matthew 10:36 say ufiefo be ye watamfo onipa fiefo ena ye na tamfo sanye Ewurade na bo ya fa Abraham tu kayir bombo mutu ye eba ufie ho ebe ye nwadwen se ye ba be ku ye ba be sel ye ba be yiwe fi asase so ya traya se jumani ye be yiwe fi adwuma mu ho na nso mo ya enye ye se nye Ewurade na wa fa ma mi Ewurade wa fa nti o Ewurade wa fa nti ebribi yare bi be ball yare e ball wono doctor credit declare se wo ubewu di amfo nkofie yade ukona na nyame soma abofo a wo mo ye doctors papa samon ko ma amenye nche mon ko papa ne nche mon fa bon sanko totonso mon ko yi yare ni sanye Ewurade na wo fa kabana yesieu kayare bi bo ka sho dada sofo corona ba ya ko fa uko sofo sanye Ewurade na wo fa ka ko abrochire ye bo wo ba ye na ni pasro ni ade no ye ko wantumi anye bibia o dabi na so the moment I ba ya na kwan foforo bie ma o sanye Ewurade na wo fa bie kwa foforo kra ma sanye watumi akọ school na wa ye masters wa be doctor anas wa be professor ye Ewurade bi na wo fa Ewurade bi o ebi a wo kompo awofo na enye sika amfa wanko dabi na enye sika o yesi sika nko ye enye sika amfa wanko na nso Ewurade na wo fenti wo mpaye kakra na wo bo wa forebo kakra wo bo ye wo commitment kakra na wo yenti eno na be me Ewurade wo fam onyame tumi bua o ama tumi complete ye that means say nye Ewurade na wo ya fa. If it had been the Lord not in our side, if it had not been the Lord who on our side, yes, let the Israel cease. Anybody to me sorry, anybody to me bopo, anybody to me to a jina. Yes, I bring to yin in fiasa so. Yen kuno.
na nye Joseph ono ani nuanom the intention is say me papa asoma me the same blood. yes me papa asoma me say me mfa aduane nkoma me nuanom no mundi na me bisa wo ho se ne ho te adane bone sana ono ko na ode good motive ko no na ni nuanom so bad intention say about him. yento abrantie se ne be ya na da su ntomembem Tompo okay kunu first place. ai yento no yenku no se ne be ya na da su nimbem enti de Joseph ko gina be bless se nye gurade na wa mafa kamenu an mi kom me Kokunu se nye gurade na wa mafa so rade timpo sofo se nye gurade na wa ya fi asami ya de nye gurade na wa ya fa maami ewurade bia wa fenti na oda so te ase ewurade bia wa fenti na adom keka ho ere ba bia yi wodi fi adwuma mu ho ye yi wodi afi adwuma mu ho ya kase ye gunenem ase ontumi nye adwuma bio gu enim ase but erade ti ase se nye erade na wa ya fa me say when this door close another door open. That's how God is. Enti nyame wa fenti ebra this door close na ena nyame so bie kwan foforo Adom Ahengua. My God. My God. My God. Osofo dekeke. Enye urade na wa ya fa. Osofo so urade ni afa. Aka hefa na yakwo. Je urade nkuto. Oko Isaiah your friend say 43 hod. Osi urade wa ya fa ba me pese me ka chetre for be say urade ni wa ya fa. And it's a problem no ba. Don't turn to other side. Cause urade ni ho because of afa. Into Isaiah 43 no okay your friend say 5th verse. Eyi ne ba. Osi me de ono ebe kan wa man. Osi 1b no say fear not, for I have redeemed you. I have summoned you by my name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned, for the flames will not set you ablaze. For I am the Lord your God. Papa, so already near far. My God. Or say, baby, unam biya kai say papa no or no. And you don't see a hunters you. Sir, hunters you. A tria for young crasso. And so I say, or the and nam. Now, so sign your mini and namunti. Oh, I have. Enti I didn't know the other fight. Problem ni beba obi be twa fa so obi be ye de obeye. Oh my God. You ye de na nya obi fe no ni nam okonu nkutu aka wawu ano yare want me ansore aka me two car fish umbai na kama be nya akwanhia wo kwan so ana but essence rade ya fanti sa sanu bakra okitan ebusia ye wo mu no onu no krakra ye ebusia ye wo mu no obia ni papa pa bia ntumi mfiri mu da dabi aware nim awonim this ye jao wo ware ye jao ma wo befie na so egurade wo ya fanti na nyame wa pekiwo nyame atwusu ebusia ni ye ware ensu yes na nyame atwusu esai anyonkofo wo ne nyame wonti nyame sa wo I prefer say wonkuto de maji wo ne wasefo na ebusua na aye ebusua nkontonchi no na nyame yi wonko afrum na nyame hira wo ne wasefo nyame amwotumi asidan nyame ama ko school papa nyame ama nioma aye yi ama yes anye wurade na wo yafa ye kosofo akafidie no wo mso fidie no eye wurade na wo yafa ba hodu mo bokwa na emi de ofifidie na bubu ma ya ka sanye wurade na wo yafa ka su fidie ka nyan hwe ma me wurade wo yafa nti o Paul so mu kuyenda ensuyenwu na ensuyenwu wo mu kuyenda de tie mu se de wo wiase so wo mu kuyenda na ensuyenwu ese wurade bia wo yafa nti so so se ni nyina o so sa de nyina
enkumanfo ne nsonom eya se kaware ni begu yetumi kura gbe ni free wonsam ya gi oba ni free wonsam said ya ba ya woni gentumi wie peye nanso the moment oba ne beko ana ba ma ne beko na obehu sanyame ebie kwan foforo se nyi gurade ene wo ya fa. If had not been the Lord is on our side. Se nyi gurade ne wo ya fa. Adafunu mai ko ya memiri ye ne mu no ya memiri ye ne mu no ya memiri ye ne mu no woni guso na ya meno apontreni awotumi chi apontreni ni wuye na nsoso na aboa na mene no ananse onyini ehu nipa na amen woni guso sanso ne ya meno na so nye gurade na wa ya fa komo memene ye also oka sisi no a osi praise be to the Lord who has not let us be torn by their teeth. And na morade nti ye na rade asese osefo na amfa dis ensura na egurade a wanfa yen anye hanam amma wonse ensura na egurade. Praise to the Lord. So wonsure bi esure urade wonsure bi a anapa bi a sori ne shire egurade se egurade se nyawo na wa mafa se nyawo na oba mu a sa wonya okame ho a sa nyawo na wona menamo a wode kahina kama fa ye na de mena menya ho light yo ana mena metumi akọ school yo ana men so betumi aware yo ana men metumi akọ school sa nyi gurade na wa yafa ka wokura who are you osofo obi ninam ope waware over almost 20 years opeba wanya enso esese rade wana afenti ya abisa mipeme nana mipeme mipei enso rade wana afa no di huma rade nti rade che sanye rade na wa yafa ahane ya mede papa has been known the Lord is in our side on our side sanye rade na wa yafa rade na David afa akasoku no dadada then why she then so wa po adwuma kofie wo source wo dwom ho wa po adwuma kofie wonni wo ma ebetuo moto efom ho e wo so ho wo ma di nyama be pete ho wonni now so the moment wo ba kona no nyame a dispatch angels say go and watch the place go and watch the place wo hu a won fi say hey enti de ya kwai nyina ya ye ni nyina enti anya yi erade wo wafa me so mutumi suma ba ufi anajo Sanya Psalm 34 verse 7 kano or say the angel of God come around our house and remember bano not the four corner of the house no na nyame abafo agina nyina ho they cannot penetrate. Yes, they cannot enter adentia if you say nyame aka ho nti nyame dispatch nipa abafo se monko na monko watch nipa enti no sofo me come format here for say man fa hu man nyame foforo bi dabi for hu torade so because omo hihye no omo pam no omo ye bibia wi a abofo egira the four corners to save you because erade do enti he fa na okọ papa was so no na sorry a e say fa inshirama because ono no na enam baby enam bi okan ho enti me kan fo mo bi say yes mo bi man fa hu ma command man nya don ka ze me de obi o so me kwa sorry kwa me papa nti say dabi bible say em fa hu ma rade no no alpha say the friend say ehum no ba na mane ni ba ono no be yiwe adan Moses catcher o man say o share the demeanor yeah o share o man no sene o musu ene o mo bai hu ni so bia aba be show mu Wọ́n show money my penada hoyi. Wọ́n show happy pony. Wọ́n show happy pony. Wọ́n show wọ́n machi suwa. The atamfu na wọ́n show abe. Hey. Enti yesa ko yen ko sum, yesa ko nko sum bio. Yesa ko 400 years bio. Ase modie
monyeko kamkuma tu ye es ewurade bi wa yafa waka de na waka ewurade na obaba fa ye no mesi obi ani wa nyame abefa no ko baabi na nyame agya le kwan so da bi waka de obey the nyame aka no obey whatever God said about you the Lord will fulfill it na so ono no on felida dabi he doesn't fail. He goes straight. He doesn't fail on failure. Moses said, "Mudia munya kona munhwe nyame nkwaje a ode ma mo na mizim fom ho nei mo de biara de bio na Awurade na abekwa mamo Awurade the Lord will battle all your battle for you." Yes. Unim say adumre bi na your friend mizim for say, "Hey, Awurade bi kuma." Sanye Awurade na wa yafa. Mr. Adom twa kwa wo mu twa puni wiye ekogira ho na Miriam fata moli no saase se sanye Awurade na wa yafa o saase se odi tuntum nyame sanye Awurade na wa yafa ye ka he na be fa ye ntete da so shanko asomu mo hwa tetia ne ye oboje tete ye o hawa ne ye femu amane ne ye femu na so Awurade bi o wa yafa nti Awurade aba ba gie finko aso sanye Awurade na wa yafa osofo enye Awurade na e chi say wo mo need that so asa but Awurade oka no waka because say no sikai no we wachi ne fara ne nikofo wo mo ba ya chi awie wo su na eda ni eda na eko mo say aden na oni wa betra e de na eko o se mukama kuma ntomo yam Awurade oni ya feed desert so sanye Awurade na wa yafa na Awurade so oni wo mo oh my God Yesu ye waka no waka onka no wanka so onye jiwa mfa hunto so ba odi hunto so nkwa dia se dia minnamu yi Awurade wo mafa Awurade be yi wa fi sanye Awurade na wa yafa adan no hana na ne kro yi ne hini kro tetie no na okwa so bia ababa wa ne kwa sori alright o tia ne tight alright o ye bibia abompa alright na nsusu na enigye de enigye na onya bi no ni enigye because onwu na ne kra tete nanso one day nyame kire ne se hana mi wo wafa hana mi wo wafa me wo wafa nti eba na wo hwehwe no me de Samuel bi ato storehouse ho enti abofo yi momfa Samuel nkoma hana me de be ma ho na emma ne ne gie ntomwie paye enti hana kwa sodam ho na o present ye Samuel kire Eli ani mpanyifo a ani asafoma ho nyina se abofra we se Awurade o ma fenti ena ma mensu boni ate same mensu metumi awu bi Awurade wo ya fenti nodim osofo na Sarah mpo ya na Sarah ye na Sarah then na ogonu of me wo ba me fie ma bawa jikakra se de be ya onyinsa wie ya o tete me enso asa se Awurade wa na fe no mpeso bugura de se ana Bible said na ne yefrewu enso owe enti obi a kacha no pa say Awurade wo wafa abrochi adwuma na sai corona na sai adwuma ne de Awurade wo wafa ka akoma tu yem na Awurade be Awurade nkuto na wafa adano Bible say na Peter ene esuafo te kuduo mu a wo mo ekọ Yesu ka ho na Bible asochi bi bobaye asochi ahanta asochi bi ebobaye a ka eba bemnum wo na nsusu Bible some do experience ye ya wo do knowledge ye wo do wisdom ye wo do experience ye wo ye anye ye afo mo kwa Awurade ho no onyame mo mati asese me ana me kam ho se nye Awurade na wo yafa ye ka sochi bofa ye so no osofo enya Peter kroya na okopo a onu wakopo mu wenya hwe wa ya PhD e wo pokom wakopo school okoya wakokoma ni school na nyansa na nyina na Greek ni ne ma ye nyina anye yi Yesu se bisi anu aya anu na me mo afa me si guade no na me ma ani guase nkam etefo bi be ka kire o say Yesu afa wani mu se Awurade nya wa yafa oni mu ase se nye Awurade na wa yafa yes ko aware ni ye gunu dadada akegunu ko adwuma na ka sai akasai
ka wontumi mpieda wontumi mpieda ka wontumi master da nanso egwade bi wo wafenti wo maami afori bi oboy your papa afori bi oboy because of your commitment because of your dedication because of the relationship bi a woni nyame wonti and aman na wo da soti ase sana to me koba na ye ewurade nyame o ewurade a wo wafenti a ewurade wo wafenti a dabi obi aka so me oboa ai enya wo you know the source of person that I am share enya wo ewurade bebia oti no bebia o che no bebia sesesi ke bia bedu usam company bi obi ani niam e koso o sori o say me enya wo enti James say so obi person wo ho no a onwo no so wo wurade mu onwo ho no so obi wo wurade mu sa na enya wo pe na enya wo adwen so ochina meyese o say ochina ni wo e wurade ochina wo wurade na ewurade na wo wafenti no obabua wo amane wo pese wo ye nyina no ayeyie kama ade amawo ye bi line na amawo asina fidie ne bubu ye de ye dwane sanoma efrefri sunfo fidie ne bubu Yesu akwa so dem wo kyerɛkyerɛ Ochire ya na bi ba betra wo se ye ba betie nanu mu asam na ya fa so de sum na fidie enti Yesu nsama ka ye nyina afi Bible se enipa ye wadwen se ye be wona ti kona amana kase na da hono akokotom omni so Yesu se nye wurade na wo wafa ka amana no watom dadaada fidie na kase ya de oba bia ye wo fidie ya de ba ma bia ye wo fidie Yesum fidie nanso so the moment on be sum bia na nyame abebu fidie no ase na fidie ne bubu na ye de ya de ye ho ye dwane sanoma efrefre sum fidie che enye urade na wafa na ka unami unena shebe bia na wonamo sofu nanso nyame a waya fenti say nyewurade na wa yafa oh my God it had not been the Lord who was on our side when man attack us obo wonya na hweyo wonen unkwaji ni moko unkwaji ni ngene unkwaji ni nchene unkwaji ni mpaboa unkwaji na atare unkwaji ntuma biwa no ho nanso so huwa na huye ne hi onya wosesi a obeji wafi ho nanso nyame wo wafenti Bible say wo ma ti twedia mponuna wo ma ti osusu hintabia etre twedia mponu nyuna se and tambia you are under the umbrella of God Tembia na nyame nyunase Tembia you are under the umbrella of God na nyame nyunase did you amba ye bia enye Bible say your family hui so ne na namri ye obagie mano ayeye obagie emano ayeye debri say me ya asomdwe nam same kasa wo mo de o mo pentokwa obi won fie ho obi wo ma me fie ho fie compound house ho obi pa won tokwa de nindindi wonya ne hwe na wo de wo pa asomdwe na ono de o pentokwa nanso ni nyina achi no owurade ji wo fro ne nsam na David anya ni ba de tata ai ne ba owurade ji wo fro ne nsam ye bi ala na ma na so the essence of my Ghana nyamena wa ya fo. I because war everybody or man be so war be the whole Africa me gidi sa Ghana pena ekonsi ha esisi bebre se nye wade na wa ya fa ka sa election betumi de ko ba betumi de ko kasi aba nanso nyame a waya fenti se abobompo ba na nyame de nsa to so na nyame de nsa to so so for nye urade na waya fa Ghana
Yenshire wurade o. 64 years ya ka enam. Yenshire wurade. Yenshire wurade. Yakọ abinimu man so. Jesus. Wurade wa ya fanti. Okọ ensi. Yenshira ka ne de. Yenshira ka ne de. 0302216561 0302216562. Sense of my praise is centered on your grace. Adom. So now yes sir. It was you, If a lawyer in that courtroom, had not been the Lord who is on our side, my soldier on that battlefield. So the essence of my praise is centered on your grace. 0302216561 0302216562. Hey, Adom. Hello. Hello. Yes sir. Yo, so please go. And the watching. Mejodo. Yo, Miss Mum, good Morgan and the Mazdi. Baonia and Tony. And the picture down for Usham, Papa. Amen. Mamu Quatin, you be second to none, 0-0, and it be on a divine assuration. My shame, Grandpa. The David Wyatt Day, no Titan Dam. So, Abraboya boy. I will be there. No, what Titan you for would have him. The Martian Grande. We have to have the country to be encouraged. Me and such a boy, you now see the umbrella or the throne of Yahweh. You provide for the lodging. May you show, but you need to be human figure. Thank you very much. In Tazo, we check one can free now. My soldier on that battlefield. So the essence of my praise. Senor Radena Wayafa. Centered on your grace. Adom. Hey. Hello. Hello, good morning. Mejoso. So much from today. Yame Adom Papa. Actually, me Agona in Inkum. Pacho software state Chanamani. Oha. Yamisha Mwate. Oha na no anka say into oha. Mate. To the Kenya wati. Yakupo nshira ni bebe. Amen. Kwa mwasem dodo. Sese DDC adia mwenye mwane se. Topic bia mo de bebe bia no emudo. Yamisha wonsoso. Na ye yankopon we yafa. Nka bigidisi na yentiate. Dabio. Sese nipa ye na masasi no. Ye yankasa ye titan ye ho a. Bebre kwa na mo bebre di obi kwa ku edrusu awutumi kuno yankopon ti. Oye hwenu wenyi keke. Ebi amukwa mu pitch mpoji se obi nyamu aka obi shoot mu kumu ai ma nsi yankopon ti ontumi ye. Enti nyayi yankopon ade a nke ye na ye ntiase. Yankopon ka mu no nhira mu. Na bi tie ye honorable Akusia Frema Opare chief of staff. Ichande bi ya na si nkumai ya na si ya nhira no. Yamisha wonsoso. My lawyer in that courtroom. It was you. Romans chapter 12, reading from 13 to 25. Kenkan. Adu baby ya jin tokwa no kon. Ya jin tokwa no na ya kon tokwa no. Na me say yenhira ama ye nnome. Na ye sampa ne ye di susuja egu ya tamfo so. Yeah, for back on come. Hey. Hello. I am for one chat or why not? You me that. Yanko. So I mean, it's someone yan and just where I'm on the abanope. Now, say, Radina, or my Ghana fan. Send a COVID. Unity ding, and yes, some ketwa. And you ready, and so no, you're a fan. And case of Penny Bishop Friday, a year support who's can you better, Sakura? Me answer, I'm going to say, I'm no cafe. And you ready now, my fan. I walk up on me, number make up banana, and come away from one bimpo. Make us free at you to see me that I say. Now, what's not so you birthday, you're not by your money. Yo. Yame on shroud. You turn my morning into dancing. It is you and just your grace. Okay.
make I say ene anope empire be koso ewo committee for Assemblies of God Chim Secondary School no ayani nchemu pe enti anope by 9 na ashase 11 na yade aba na wiye nti baby awo bia betumi ene ahyia ewo committee for Assemblies of God anope ya na yade empire no ejina mu denden saa empire kuro ya nso be koso ewo aye dansoman my father's house enti o ankra ha baby awo bia nso betumi ne yehia no wotwe na ashase nondu na eno so yade aba na wiye enti bomode a mpai bode hunya. Prayer is very very essential and very very important. Ti bomode anse ye baby awo bia no obema woni abere mpai bo na wodim kunim ewo bibia mu. Double for no man to join na yanko. Also me da ose bebre me number 0244 328717 0244 328717. Also for me chia me yere wo jema. Yamin shira. Okay, so for so beka sante ende. So for ave da beka sa o de kasa na. Okay. Yankopon sunshira. Yamin shira so. Ntia di hwidi. So na we de why wadwe so kasa nti. W de banko because na no de o ka ha. I'm for be say. My head na wonya ye ntia. Me nyai. I'm 47 nyai. Nti me pon. Me nwane nko. Ona bi me nyane nko. Me nyai mo na me. Ozo msa baka. Me nyai. Po. Ame Adom friend say annual regional council meeting Assemblies of God. Ame Adom baso den ewo evangel Yankopon Adom Thursday 11th March 2021. Time now 7:30 to 5 p.m. Enti so bi a hye so o konso na registration fees and answer ya obeno so 70 Ghana. No so washa no so e baso evangel Assemblies of God Adabraka. Okay. Bibia ebe kwaso yi team pacho mon hye no so Yankopon Adom na mabomoden ya wada said omatoto no am bibia nso afefefe I go said na kana Yankopon so insha insha kampia o nyame insha na bibia obia it go fi ne hwe ka ya kwa sorry anope welcome to 4 ai na hia you know bibia ko 90 ena ambulance no so wa pese obua bia no yebekɔso aka wo se bomode ana contribute senya mo ye no first one no second one nso yenye na enyefe na yemfa nkɔboa prisons amuso wo Ashanti region na bibia nkɔso yi kama amfa mayenti number no betumi afre number wonim na so number no number bay what dear okay so obesa anti we are na mo de number no problem atudwa ni nyina mo no so no na selma kan si share community for yeah kuada bia me emfa nya kwadworo empire ndie nyame anim ni ano be ye din because bia ye dri se nyame na wo ya fa yeah wunnim de obi asusu sofo what we se nyame na wo afa ke ya wie mi ache ya yo kra ya yo de ase bia o start through sa di o yo won sa ba kwa ubenya dia dia botrin kwa manka wo say nyame wo ya fo sofo ya tete wo sa ya kwa nyame wo ya fa on sa na mi late
na nyame na won afa baby na me nenam ani baby abijina na me afet me say wa say wo bre pa enye izo enra me meeting bi ase ayi na idru baby na me pay just 50 Ghana nam de asoni me so ama obi baby amadu ene de me pese me ye hey hona mun say wi ase oh ento wada hey zumba nyumu ya no sere kwa ye no so nyame wa afa wo de ya wa nyame o afa why nyame no wi ayo aka me times na ma nyame no wi enti ha na nyame adom ye dewo esie wote sofo eskenka wote w nso ka medin de sofo David Sagoe and na ejudumadi ebre wo ye sori na ye papa Bishop Dr. Yawusu Ansa enso so aba beto aso papa ye koso asha woden ema wa hoden nkwatenten se rade na nkwaso ma nkwatenten na hoden na oma woni eda wakoma so nyina enso so emrem emfa ema ye dasi wetumi afrem 0302216561 0302216562 ofre and also I know back as 0248 682064 0248 682064 and also so fresh so meneo ebekasa and pay 0248 682064 nyame onshraw na ontine ne mososo emfa enchraw me da sibebre se utie ye nyame ya doma ye besanso atoaso nyame onka ho Headmaster wo Joelfield our SCC and ochna ayo birthday so me ma happy